Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhir tu silian sang puya. President Drupadi Murmu chuan voin khan Mizoram Assembly in khoma thu soi. Longklai electric in mi pakhat aman hlum chungchanga abial tu Power Department SDO chu atna tanga chol tirani a. Control room duty chu thu boy siam sak ani bok. Madhya Pradesh lirthei che sura no pongpani tiamin mi som pakhatan thi. Israel Prime Minister Louis Benjamin Netanyahu chuan parliament in thanei zota ka thune na achang chhun zom don. President Drupadi Murmu chuan voin khan Mizoram Legislative Assembly in khomat huwa soya Mizoram leilungin engemaw chana harsatna athlen chungin te na hrangshranga hma ason zelani ati President chuan Ayushman Bharat mitin tana hriselna thlen tir tura be pui thak chu Mizo mi puiten an chhor takzet te soya Mizoram tana chona lian ber chu in kalpona ni thu soin chumi sutkian chuan zirna le hriselna konga hmasona mai ba ka mi puite Aizawl na ati ol samdona wangin ngai poimo ani thuas soi mi puita nun ti ol sam turin malak na sang kalpui mek ani thule Digital India noya Mizoram chuan central le state sarkar te malak na te chu a chhor zel ti asoya Mizoram mai ba ka North East state dang te hmasona churamin bungthara kai zel na ta na poimo thuas soya Asia chimchak le Asia Pacific ramte ne na in pona thani ani theinan Marchak state te chu act east policy noya ngai poimo anni ati a Mizoram chu India in a then amram te ne na in pona thazok atum na konga thatho tu le chhor tu ani abe sei thu soi Mizoram Assembly in kumsomnga atlin alompui thule lekha puan manglova Assembly secretary tin na atho theina tu ruwa manna neva man konga sulsa tu ani chu alompui thu soi boka tunlai thiam chu mason atan atang kai rualin tlang mi te chuan anlo chhona bulan kalsan turani lova tribal tamna Mizoram point tun ma nam thun nun phungte kai thovin ram shwana kalphung thazok asiam thei ti hriat angai ni atibok pi murmui chuan Mizorama meichhia te din mun choi kan ani a kongsang sanga anthun an theina te phochu ani chu lomamati thusoya ramro relna atha an tho theina tan ambik takin Assembly House chunga chanvo an chanve the adu sak thusoya Mizoram chu Indiaram state jinga ramngo nei thaber ani na vongnunga humhal zela poimo takzetani atibok hemi hma hian Assembly Speaker Pulalrilena sailo chuan President lomna thu soin Mizoram Legislative Assembly in kumsomnga na huna President in aron telpui thei chu alomam zorbik ti soin Drupadi Murmu chu President thantlin ani chu alompui takzet ti soya akai shone le larsap Dr. Haribabu Kambapati kai shone noya state chuan ma ason zel don ani ati Dr. Haribabu Kambapati point thu soin President Drupadi Murmu in Mizoram aron tlo chu lom omati thu soya akai shon noya India chuan ma son zel don ati a Mizoram mi pui tamzok tribal anni ti sain President lo zin chu mi puiten an lom takzet ani atibok Mizoram Legislative Assembly chu hunrei tak chung moi takin ro an lo rel to thina Mizo nun ze moi tak lan tir tu le enton tlak tak ani ati President thu sei zo hian speaker som angin Chief Minister Puzoram thanga chuan President in House a thu a sei chungchanga lom thu soya President atana tribal meichia thang tu sarkar la pi chu fakomati thu soya kumsang ka ko somret paruka remna thung zia chuan Mizoram chu India Rama state ralmong bera asiam thu soin Mizoram chu House alo ma se remna le monna anei chu thon chhuat tlak khopa ramdang te oberani thu soi Chief Minister thu sei zo hian speaker chuan Assembly ni khatin khom chu tiamchin omlovin ati to ngala hemi zo hian zan khadrikalo zim President hian Sikkim lampan turin Aizawl achu san ani Lok Sabha MP Pusila Rosanga chuan Marchak biela rui hlo wanga ri rulam harsana nei tamtakan oma heng mi te hen mithiam tele en kolna tha an mamo hle ani ati he thui nimina New Delhi Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare thut khom na soi chuaka ril rulama na le harsana sang nei te chungchang bik soi hona Pusila Rosanga chuan heng harsana tok te hian mani in chung le an mani en kolna mun bi kamithiam le in pe te en kolna tha an mamo ani ti in committee chu shrila Parliamentary Committee thut khom na hian Tezpur Asama Lokpriya Gopinath Bordoloi Institute of Mental Health Central Institute of Psychiatry Ranchi le National Institute of Mental Health and Neuroscience Bangalore mithiam ten rampuma rilolama harsana chi sang nei te en kolna konga harsana le mamo an nei te an soibok ani Nimin Thailama Power and Electricity Department longtlaya thok Francis Rochungnunga kumsom thum lineman MR power line asiam lai electric current in amana wanga athi chungchanga helai bial to SDO pilal hak le ne chu atna tanga chol tir ani a
control room duty po thu boy siam sak ani voin khanung le por circle se position sang le ee pani chuan thil than dan chui chengin longtlai an thu chin nga la he thil thanga ma phur tu berangai sdo pilal hak le ni chu a hna tanga cholai lok tir ani a van do na thlen la ya control room duty chu longtlai police ten thu boy an siam sak to a van do na thlen na bial tu je po chui chen nga la ni thu pne ho tu te chuan an soya position sang a chuan Francis ro chungnungan akal santa ka chungte tangim na thok thei tur an chuan an tho om tok sarkar chon angai to ngal tur thua soya october som police rule kol khomi pathum min nunna an chan phana po amuna enfia ani to in thu nei tu sangzo ka report thelu ani to thua soya waduna tok te chu zangdomna pek ani tur thu pe ni ho tu te chuan an soilang bokani thudon danin Francis ro chungnunga hian power line an siam don hian control room lambe popin karen an ti thim nuwa abana lonin engamo chen na thoka heti lai hian karen hian amanta ani vandona thlen nu hian district hospital panpui ni in anun na chan theini talova tukina postmortem examination ti felani nuwa an khuwa cheral panpui ani a Francis ro chungnunga hian anu puile afanu te pani akal sanani nizan khan he thil thanga wanga mi pui thin rim chu longtai pne division pisakota pungkhomin tun hnaya longtlai district electric man wanga mi police ten nunna an chan to thu soin azan la hian he dil thanga ma phur tu chu sarkarin ban ngal turin an phut ani kongpui thlurli 4 lane siamna tura ram nei tuin som khom pol ten nimin jinga tonga vaireng tele no chimluang khoin kar ayo chi veng vc area sil charpan na kongpui an dan pin chu voini leng khan kalpui sun zomani a road block awang hian borok dom lo a thlen thu hriat ani lo voin khan competent authority for land acquisition Scholarship District Pulom Oma Additional DC ni bok chuan ramnet pol hruai tu the anom na hmuna panina koma CALA Additional DC chuan kongpuan dan pin mek chumi pui torna thlenno nan chol san turin nge na ramnet pol hruai tu chuan kongpui dan pin an kalpui mek chu tundin hmuna chol san men tumlo thun soya kong dan pin hi zan ina zan khwa chun zaman tum thu Land Owners Association Secretary chuan asoi Voin Khan Mami District Conference Hall Mami District AIDS Prevention Control Committee huai hotin HIV AIDS chungchang inzirtina hun man ani he hun hi District Borsa Pulan Luana Kai Shoya M6 State Program Officer Puro Balor Broda chuan Mami District chunga AIDS vaidin hun le rui hlo kai hnoin Mami District arundan zirchen atanga alandan tlang pu tar langa Mami District chunga ti takzata hen an le rui hlo chi sang sang te dawa tu zia tar langa Mami District chung HIV AIDS vaidin hun tang pui tarlan na alandanin za zela pani point pathum pasarini a mi sing khasang khat zero som thum ten ARTN lamek ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Madhya Pradesh sa lirthei che sola no pang pani tiamin mi som pakhatan thi vandona thena mun hi Betul District a jalar mun ani a SUV le bus anin su ni a thudon ani Prime Minister Narendra Modi chuan vandona thlang chu poeti thu soya mithi de chu Prime Minister National Relief Fund atangin zangdomna chengno ni pek ani ang ti apuang Assembly in Khan Pui nei tur Himachal Pradesh e Gujarat a chuan invoice na ngor takin kalmeka naktu khian Gujarat in Khan tho khana ta na hriat tirna ti chu ani anga heminu tian in Khan chu tumde tan ming pek theini ang pon to angin Gujarat a hian in Khan hi tho nya nei turani a December ni khat le ninga vote thak ani anga Himachal Pradesh ne December ni riata vote chiarani ang in Khan Pui ta hen political party hruai tu te ngor takin campaign meka Union Minister Nitin Gadkari le Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath chuan Voin Khan MLA bial sang sang a thuan soya heti lahin AICC General Secretary Priyanka Gandhi chuan Kangra District a thua soi a AAP chuan Gujarat a hian an party Chief Minister candidate atan Isudan Gadvi an ruat thuan puang bok ani Israel Prime Minister Hui Benjamin Netanyahu chuan Parliament in Khan nei zota ka thunena a changchun zom dona akai shoi Likud Party le an tho puina chuan Parliament seat za somhnia somruk pali la in sarkana an siam le dona tu tum hi kumli chung Israel in Khan voi ngana turani Prime Minister Narendra Modi chuan Benjamin Netanyahu chu in thana chakna alom pui thua soya India le Israel thodunna ti nge zela be sei thua soi ani Chanchinthar serti topna na tang pui President Draupadi Murmu chuan Voin Khan Mizoram Assembly in khoma thua soi Longtlai electric in mi pakhat aman hlum chungchanga abial tu power department SDO chu anna tanga chol tirani a control room duty chu thu boy siam sak ani bok Madhya Pradesh salir thei che sola no pang pani tiamin mi som pakhatan thi Israel Prime Minister Louis Benjamin Netanyahu chuan Parliament in Than Ezota ka thune na
a chang chun zom don chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani